Kuda, kakav je to Pinokio u pozadini? Niste li prestari da se igrate s igračkama? Pa nisam prestar, to je neka simbolika, razumijete. Taj Pinokio me podsjeća na jedan sudski proces koji je direktor gradske toplane pokrenuo protiv mene, jedan od suludih sudskih postupaka koji je neke davne 2014. 2015. pokrenuo, a izgubio ga je 2016. godine. Naime, o čemu se radi? U mom izdvajanju iz toplinskog sustava, koji sam ja među prvima izvršio u gradu Karlovcu, toplana je bez obzira na to što sam se ja izdvojio, što sam se izdvojio čak prije njezinog nastanka. Ona je meni svejedno, budući je znala da ja ne mogu koristiti njihove usluge, jer nisam imao tehničke mogućnosti za primanje tih usluga, bjesno mu što su mi slali račune. Makar sam ih ja vraćao i kad sam uvidio da više tehnička objašnjenja i ljudska objašnjenja nisu rodila plodom, ja sam počeo se šaliti malo s njima, pa sam im pisao, recimo jednom povratu računa sam im pisao da ih upozoravam da će im od silnih laži narast nos poput Pinokijevog i da mi sve više liče na Muppet Show. Pa onda u nekom drugom povratu sam im napisao da boluju od Münchhausenova sindroma i da potraže psihološku pomoć. I nakon nekog vremena ja sam se začudio kad sam dobio poziv sa Kaznenog suda u Zagrebu za sramoćenje i vrijeđanje. Me je direktor Latković tužio za ta dva postupka i to se je vodilo, ja mislim, na tom Kaznenom sudu nekih dobre 2 godine. I normalno da sam ja oslobođen toga svega, jer je bio neki razuman sudac. A toplana je za tu egzibiciju što je Latković radio platila neki 30.000 kuna. Je to koštalo. I u obrazloženju te presude je sudac fakat dobro oprao direktora toplane i ja sam čak tu presudu odnio na stol tadašnjem gradonačelniku Jeliću i zatražio da lijepo sada kazni direktora toplane i da direktor toplane to iz svog džepa plati, jer tako je obrazloženje presude bilo da je on privatni spor sa mnom vodio i da se koristio plaštem pravne osobe. Zato ja, od tog dana je taj Pinokio moja maskotica i ja ju volim imati. Pravog se nabavio, čak i vidite drveni skroz, pravi, to ja mislim da je... Je li mu raste nos? Pa, raste. Imam ga čak sa ovih video sjednica gradskog vijeća, isto je uz mene u zadnje vrijeme i baš sam gospodinu Mandiću nekoliko puta rekao da mu je ujutro, kad je počela sjednica, nos bio manji, ali nakon njegovih odgovora mu je nos sve veći na kraju sjednice. Tako da je što nastavno. Samo da pojasnimo, riječ je o bivšem direktoru gradske toplane, ne toplane. Da, bivši direktor gospodinu Inoslavu Latkoviću je riječ, da. Koji, kažem, nije to platio iz svog džepa, nego je gradska toplana platila u njegovu egzibiciju, to jest građani Karlovca su to platili. Ko šta i sad plaćaju ove sulude sudske postupke koje vodi gospodin Klobočar, koji je nastavio te postupke koji je započeo biti Latković, a gospodin Klobočar to vodi dalje. Mislim da uzalud troši te novce, jer do sada ja mislim da je toplana potrošila već preko 2 milijuna kuna na te sudske postupke. Da bi bilo bolje da je to uložila u obnovu toplane i da građani konačno dobe kvalitetno grijanje i jeftino grijanje. Vi nikako da se riješite te toplane? Pa ne, gledajte, ja sam se riješio. Ja sam 2017. godine dobio sudski spor što se tiče odvajanja i ne plaćam apsolutno ništa toplani više. Niti taj famozni paušal što oni kažu da se treba plaćati, niti ništa. Međutim, nisu me se riješili iz tog razloga što je meni žao ovih drugih građana Karlovca i ja svesrdno pomažem ljudima kogod mi se javi. Tako da ja i pravno i tehnički i uz pomoć svog odvjetnika iz Zagreba pomažem svim građanima i ta usluga im je gratis. Jedino što građani Karlovca koji se meni obrate moraju platiti 150 kuna kada odvjetnik dođe na raspravu, to jest samo njegove troškove benzina i autoputa. To je sve što građane Karlovca košta. Sve podneske, sve žalbe piše odvjetnik i zajedno sa mnom pišemo i do sada kogod je s nama bio u kombinaciji, svako je dobio sudski spor.
Čekajte, dajte mi to pojasnite. Vi ste angažirali odvjetnika koji besplatno zastupa sve one koji žele ući u sport. Sve, koji god se meni javi, koji su izdvojeni iz sustava, moj odvjetnik uz moju pomoć zastupa te građane koji se meni jave. Napominjem, besplatno. Jedino kad je sudska rasprava, onda taj dotični mora platiti odvjetniku samo troškove puta kad dođe iz Zagreba. To je nekih 150 kuna. Ništa više građane Karlovca ne košta. Niti jedan dopis, niti jedna tužba, niti jedna žalba, ništa to građanina Karlovca ne košta. Evo, na taj način mi pomažemo građanima Karlovca. I radimo na terenu, kako neki kažu, neki oporbeni kandidati kažu da niko od nas iz oporbe ne radi na terenu osim njega, ali mi stvarno radimo na terenu i dajemo veliku pomoć građanima Karlovca. Čekajte, je li taj odvjetnik radi besplatno za te građane koji vam se obrate zato što radi pro bono ili zato što ga vi plaćate osobno? Ne, gledajte, njega ne plaća, njega na kraju u konačnici plati Toplana. Jer on je siguran da će uz moju pomoć i uz svoje znanje da će dobiti taj spor. On je ušao u tu bitku iz tog razloga što on zna da će na kraju Toplana to njemu sve platiti. I do sada mu je sve i platila Toplana. Dakle, Toplana plaća vašeg odvjetnika? Da, Toplana ga plaća. Kad Toplana gubi sporove, logički da plati odvjetnika onda, pa mora ga platiti. O kojem broju sporova je riječ? Pa gledajte, to je, ja mislim da je to u mojoj grupi bilo 20-ak ljudi koji su odpojeni i svi su do sada dobili sudske postupke, kao što sam rekao. Jedino ova zadnja dvojica, nešto se Klobučar dvoumi da ih ispiše, makar su dobili pravomoćnu presudu, jer navodno je stigla neka famozna presuda Europskog suda koji je dobio neki bugarski toplinar, ali koja je po mom sudu i relevantna za naš slučaj. Jer Bugarska ima neke... Molim? Što kaže ta presuda? Pa gledajte, Bugarska ima jedan drugačiji zakon o energiji, koji govori da se toplinska energija sastoji od energije za grijanje stanova i od energije za grijanje zajedničkih prostorija, to je za grijanje hodnika i stubišta. Što mi nemamo, mi ne grijemo stubišta i hodnike. I od energije koju isijavaju cijevi u stanu. Evo ovako, i sad... A kako mislite da ne grijemo stubišta i hodnike? Ne grijemo, jer nemamo ugrijevnih tijela na stubištima i na hodnicima. Nema ih. Nemamo radijatore, ali prolaze cijevi? Ne, cijevi ako i prolaze, one su izolirane na hodnicima, ali većinom cijevi prolaze kroz stanove. Ali u biti taj spor je bio samo zbog grijanja zajedničkih prostorija. Znači, nije bio zbog izdvajanja, nego zbog šta ta gospođa u Bugarskoj koja se izdvojila, ona nije plaćala grijanje zajedničkih prostorija. Zato je taj sud izgubila. A zna se vrlo dobro, u našem zakonu piše da se ukupna cijena toplinske energije u našem zakonu, napominjem, sastoji od energije i od snage, to jest fiksne mjesečne naknade. Znači, ta ukupna cijena toplinske energije, ako je vaš zakonodavac u članku 45 nakon izdvajanja oslobodio plaćanja toplinske energije, znači on vas je oslobodio jedne cijeline, a Toplana vas nakon izdvajanja traži da plaćate dio te cijeline, to nema veze sa zdravim mozgom, razumijete? Ako ne morate plaćati cijelinu, zasigurno ne morate plaćati niti snagu. A ono što oni tumače da morate plaćati ostale troškove, ti ostali troškovi se odnose na održavanje toplinske stanice koji se plaćaju iz zajedničke pričuve, a to je u biti stvar međuvlasničkih odnosa u koji Toplana zasigurno ne smije zadirati i nije ovlaštena za to. To je stvar ostalih suvlasnika, hoće li vas oni tužiti za tu toplinu, kako kaže Toplana, koja bježi kroz podove i kroz zidove. Toplana, ako je sklopi ugovor, a u principu ne sklapa ugovor, većim dijelom ne sklapa, ona sklopi ugovor sa zajedničkim mjerilom. Pazite, zajedničko mjerilo. A to mjerilo je u biti mjerilo Toplane. Znači, Toplana sklapa ugovor sa predmetom, to je sama sa sobom, jer to mjerilo je vlasništvo Toplane. I Toplana... Zato što razlikujemo proizvođača, distributera, kupca i krajnjeg kupca, ne? Molim, nisam čuo. Kako razlikuje kupca i krajnjeg kupca? Je li tako?
Ne, kupac je toplana, a krajnji kupac je korisnik. Pa zato sklapa sama sa sobom, ne? Sama sa sobom sklapa. Ona u biti Ona je sklapa kup- sa mjernim ona- mjestom, a ona mjerno je- mjesto je ona vlasnik toplana. Ona je i Ja ne znam proizvođač. koja to država na svijetu sklapa ugovor sa predmetom. Logički je da se predmet nikako neće žaliti na kvalitetu usluge, je li tako? Krajnji korisnik će se žaliti na kvalitetu, a ne može se predmet žaliti. Stvar. Nikako. Da. A zajedničko mjerilo, još jedanput moram napomenuti, nikako nije zajedničko nego i njihovo mjerilo. A čak i oni ljudi koji su ugradili kalorimetre, gdje ih je financirala jednim dijelom Europska unija i grad Karlovac, ugradili su svoje kalorimetre i dalje toplana neće da sklapa ugovore sa tim novim mjernim mjestom. Sad ima stvarno mogućnost da naplaćuje prema potrošnji. Oni i dalje to Bože sklapaju ugovore sa zajedničkim mjerilom. Veli da je to navodno mjesto razgraničenja. To je mjesto razgraničenja, ali između njihovih dviju djelatnosti, znači između opskrbljivača i kupca. To su njihove djelatnosti, isto od toplane. Znači, nije to mjesto razgraničenja kupca i krajnjeg kupca. Mjesto razgraničenja krajnjeg kupca i kupca, to jest toplane, je ovo novo mjerilo. I ona toplana čak naplaćuje prema očitanju tog mjerila, a neće da sklapa sa ljudima ugovore. Onda koja svrha je ugradnje kalorimetara i investicije od nekih 700-800 tisuća kuna za neku zgradu? Znači nema svrhe. Jer dalje sve ostaje po starom. Po komunističkom sustavu je toplana i tako lakše. Je tako lakše ljude vara i naplaćuje neke stvari koje ljudi ne bi trebali plaćati. Pogotovo recimo taj fiksni dio, famozni fiksni dio, to je snagu. Mislim, kakvu snagu oni naplaćuju kad zahtijevaju povećanje cijene ili određivanje cijene od HERE, to jest Hrvatske energetske regulatorne agencije, onda oni toj HERI moraju predočiti sve moguće troškove koji ulaze u cijenu tog proizvoda i usluge. I koji su to sad, kad su predočili sve troškove, a koji su to sad, ja se pitam, dodatni troškovi koji oni još imaju? Znate koji su troškovi? To je ona njihov nerad kad u ljeti ne rade ništa. Jer to je poduzeće koje prima 12 plaća, a radi 6 mjeseci u godini. A građani Karlovca plaćaju njihov nerad. Dobro, kakav je slučaj sa toplanama u drugim sredinama? Gledajte, u Zagrebu, taj zakon o tržištu toplinske energije u biti rađen prema HEP Toplinarstvu u Zagrebu. I HEP Toplinarstvo u Zagrebu je vlasnik toplinskih stanica, pazite. I on u cijeni te snage i tog fiksnog dijela i održava tu toplinsku stanicu. Znači, mijenja izmjenjivač, mijenja pumpe, mijenja sve živo. A gradska toplana Karlovac i još neke toplane se švercaju s taj zakon i one naplaćuju taj fiksni dio. Ali ako treba nešto mijenjati, onda građani posebno to plate. Razumijete? Svakoj zgradi gradska toplana uzme godišnje 60.000 kuna za taj paušal, a 3-4 puta dođe u toku godine na 5 minuta da naprave vizualni pregled tih instalacija i da jedanput, 2 puta eventualno napune sustav i ispuste sustav. Dobro, nije valjda gradska toplana jedina toplana u Hrvatskoj koja naplaćuje snagu? Nije jedina. Kažem, ali kažem... Na stranu Zagreb, mislim kako je u nama srodnim gradovima, kako je u Slavonskom Brodu, u Vinkovcima. Slično kao u Karlovcu, isto ljudi pate, isto kao u Karlovcu. Jer gledajte, šta su ti toplinari od osnutka Hrvatske države, ajde zanemarimo ratne godine, od 1995. do 2021. Svi spavaju zimski san, apsolutno ne rade ništa. Na poboljšanju opreme i cjevovoda, ništa ne rade. Evo recimo Karlovac, šta je Karlovac napravio u zadnjih 15-20 godina? Ništa. Toplana stara je propala sa 80 milijuna kuna gubitka, osnovala se, i to nezakonito, nova toplana, jer toplana stara je propala upravo iz razloga da bi gradonačelnik Ilić prevario vjerovnike. Razumite, koji su imali potraživanja. To tada nije bilo nezakonito. Molim? Nije tada to bilo nezakonito. Jedna firma je propala, osnovana je druga firma, ne? Da, sa istim ljudima koji čak nisu ni stolice promijenili u kancelarijama. A dobro. I koji nemaju veze s dugovima, ali su obje ručke prihvatili kupce. Je li neki sud dosudio da je to nezakonito bilo?
To je bilo nekoliko kaznenih prijava, samo što mislim da DORH ništa nije odradio. Posao, jer oni su čak, gledajte, oni su novoj toplani, kad je ova stara propala, otišla u stečaj, oni su novoj gradsko vijeće grada Karlovca, na čelu su gospođom Murganić i na čelu sa gradonačelnikom Jelićem, su jednostavno prenijeli koncesiju sa stare toplane na novu toplanu, što je tada bilo protuzakonito. To sve znamo, to smo pričali već. Da, to smo pričali. Jedno te isto, manje više. Nego dajte mi recite, s obzirom da je to stanje u Karlovcu odraz nacionalnog problema kojeg imamo sa toplinarstvom. Pardon. A vidimo da postoji i evropski i u drugim evropskim zemljama tako problem sličan, srodan. Kako biste vi to riješili konkretno u Karlovcu? Kako biste vi zaobišli cijeli taj sustav i omogućili ljudima grijanje? Na neki način podrivate neodgovorno, podrivate sustav grijanja. Ne, dapače, pa ja sam njima nudio rješenja. Ja sam govorio i direktorima toplane, i govorio sam gospodinu Jeliću, i govorio sam gospodinu Mandiću, da toplana ne treba ići u neke utopijske projekte, ko što sad ima namjeru ići u izmjenu, kako oni kažu, vrelovoda. To uopće nije vrelovod, jer da bi bio vrelovod moraju biti neke tehničke karakteristike koja karlovačka toplana nema. To je u biti toplovod, a prema temperaturi koja toplana šalje građane Karlovca više je mlakovod nego toplovod. Gledajte, govorim da su to megalomanski projekti, jer od termalnih voda bojim se da neće dugo biti ništa. Razumijete? Dugo ništa, jer taj projekat u staroj toplani stoji od 80. godina. O termalnim vodama. Pa nije od 80. godina nije pokrenuto ništa. Tako neće ni sada. To je samo mazanje očiju građana Karlovca pred izbore. Vi se sjećate da je 2013. 2014. govoreno da će, neke su stručnjake dobro iz Vrbovskog, da će toplana preći na pelete. Pa onda nakon 2 godine da će se napraviti termoelektrana. Sjećamo se svega toga, ali nisam shvatio što vi predlažete. Kako biste vi to postavili? Ja sam predlagao već, oni su svih ovih godina, svake godine mogli napraviti za svaki kvart novu kotlovnicu plinsku. U Grabriku jedna koja bi pokrivala Grabrik i Rakovac, u Luščiću druga koja bi pokrivala Luščić, u Novom Centru treća i eventualno na Baniji četvrta. Čime bi, gledajte, znači bila bi nova kotlovnica s novim postrojenjem. I dalje to ostaje centralni toplinski sustav. I dalje toplana ima posao. Niko ne toplani uzima posao iz ruku. Samo sad to izgleda, direktori ne shvaćaju da ako ima 4 kotlovnice, da oni misle da to više nije centralni sustav. Je, centralni sustav je ako imate i 5-6 kotlovnica zajedno u jednom sustavu. A samim tim načinom bi skratili za 70% dužinu cjevovoda. I građani bi zasigurno imali kvalitetniju i jeftiniju uslugu. Ali opet postojali ti problemi, opet bi toplana prodavala samo sebi energiju, pa onda dalje preprodavala krajnjim kupcima. Ali i to zakonski se mora mijenjati. Mislim, to što je toplana napravila novim zakonom o tržištu toplinske energije 2013. i 2014. kad je uvela opće uvjete, kad su se oni... Nije toplana radila, zakon donosi Hrvatski sabor. Zakon donosi Hrvatski sabor. Ja sam vam rekao da se kod nas, ono što govori i Milanović, da se radi hajdučije od Ustava. To se i radi. Jer svi zakoni moraju biti u skladu s Ustavom. A bome ovaj zakon o tržištu toplinske energije nije ni malo u skladu sa Ustavom. Ne može biti u skladu sa Ustavom nikako. I kako biste, i opet se vraćam na pitanje, kako biste vi kao neko ko bi došao u priliku obnašati vlast u Karlovcu na lokalnoj razini, sa lokalnim ovlastima, taj problem riješili? Mislim, na neki način vi stalnim podmetanjem klipova pod noge toplani minirate njezinu djelatnost, a problem je puno širi nego što ona ima opće ovlasti da ga razriješi. Ne, gledajte, pa toplana ima inženjere koje plaća, inženjere, ovlaštene inženjere koje plaća i koji su tom trebali razmišljati. Ja sam vam rekao, vrlo jednostavno rješenje, svake godine se mogu jedan kvart riješiti tako, a hvala Bogu puno godina... Opet ostaju problemi koji proizlaze iz zakonodavstva, kako vi to kažete.
Gledajte, ugovorni odnosi se mogu vrlo lako promijeniti. Evo, svaki grad može u biti, svaki toplinar bi mogao uz dogovor sa HERA-om donijeti svoje opće uvjete poslovanja. To nikome nije zabranjeno donijeti svoje opće uvjete poslovanja. I kako bi to razriješilo probleme iz zakonodavstva? Kako ne bi riješili? Ako bi se ugovor sklopio na osnovu Zakona o obveznim odnosima. Koji drugi zakon veže to planu ili nekog drugog nego Zakon o obveznim odnosima? On je temelj i Zakona o potrošačima i svega. A postoji poseban zakon koji se odnosi na toplinarstvo? Postoji, da, ali taj zakon mora biti u skladu s Ustavom, kao što govorim. A on nije. Ne možete vi meni reći da recimo u zakonu tom stoji da ste vi dužni pustiti djelatnika toplane u svoj stan do vaših uređaja. A kad s druge strane vam po Ustavu ne smije policajac ući bez naloga u stan, a djelatnik toplane smije. Kako taj zakon može biti u skladu sa Ustavom? Nikako. I još jedna stvar, da na vašoj opremi, znači oprema u toplinskoj stanici je vlasništvo suvlasnika svih. Toplana s time nema veze. Dobro, nije mi jasno, ok, ajde, dovršite. Na našoj opremi u zakonu stoji tom tržištu toplinske energije da smo ga dužni dati na održavanje toplani. Pa valjda mi odlučujemo. Dobro, ali recimo da toplana ima najbolju volju da postupa u skladu s vašim preporukama, kako bi ono to mogla ako je problem širi i iznad njezine razine, ne? Pa ne može biti, gledajte, kad bi se napravila jedna ta kotlovnica prva za probu, i ja vam kažem da bi grijanje bilo pa za 30% jeftinije, sigurno. Okay, to je jedan problem tih cijene grijanja, ne? Ali govorimo sad o ovim zakonskim problemima na koje toplana nema utjecaja. Kako nema utjecaja? Pa gledajte, pa kako nekome braniti? Pa, ta javna poduzeća koja daju usluge, koje daju javne usluge, oni u principu moraju moliti kupca da bude korisnik njihovih usluga. Pa gospodine Bakiću, gledajte, da li vi svoju ženu, recimo, vi ste oženjeni, ali svoju ženu, nema ništa na silu. Morate je moliti za neke stvari. Ako napravite na silu, može vas optužiti za silovanje, ali tako? A upravo to ta javna poduzeća rade građanima, kažu siluju i prisiljavaju da koriste njihove usluge. Oni trebaju sa transparentnom poslovnom praksom i sa unaprijed poznatim uvjetima pridobiti kupce, a ne ljude sili da koriste njihove usluge. Zašto? Vi znate šta je prirodni monopol, ne? Da, ali gledajte, ali vi u monopolu imate pravo reći da nećete to, a vi u toplani to ne možete reći. Razumijete? Je tako? A ko drugi, mislim, ok, toplanu čak možete se alternativno grijati, ne? Ali opet postoje uvjeti koji su zakonski, kako i kažete, a koje toplana ne može zanemariti. Nisam shvatio, ako biste vi sad postali zamjenik gradonačelnika Karlovca, kao što ste se i kandidirali, ne? Da. Na koji način biste svoje te stavove primijenili u praksi? Pustimo sad na stranu izgradnju kotlovnica u svakom kvartu, ne? Ali kako biste ove druge probleme riješili? Koji drugi? Zakonski, mislite? Pa ovi koji proizlaze iz zakonodavnog okvira u kojem djeluju toplinarske tvrtke u Hrvatskoj, ne samo u Karlovcu. U svakom slučaju bi nastoji da se svaka usluga koja se daje građanima, bilo grijanje, bilo voda, bilo čistoća, bilo što drugo, da se obavezno sklapaju ugovori, i ugovori koji se sklope se ne mogu jednostavno mijenjati kao što se sad mijenjaju u svim poduzećima koje daju usluge. Razumijete? Ali građani plaćaju račune i samim time ulaze u ugovorni odnos, je li tako? Ugovori postoje. Nije da ne postoje ugovori, ne? Ugovori postoje konkurentno radnjom, prisiljavanjem, razumijete? Ako koriste uslugu, ali gledajte, ali ovdje, u slučaju toplane, vi se protivite toplani, vi ih nećete, ali oni vas sve do zgrabe i doživotno vas drže. Vi sami znate kad čovjek recimo stupa u brak, da li stupa svojom voljom ili ne? Svojom voljom sigurno, tako.
i u taj brak ulazi uz 2 svjedoka, neko čak i uz 4 svjedoka, ako ovo dvoje ne mogu ići u crkvu, ako je vjenčanje u crkvi. I kad dođe danas sutra do nekih trzavica u braku, ima problema na sudu, malo, ali se taj brak razvrgne. Ali vi se toplane izričito protivite ulasku s njima u brak. Ali oni vas na silu uzmu i ne daju na doživotno s tog braka izići. Razumite, kako neko može tvrditi da vi, ako ne zaprimate uslugu od njega, da ste u ugovornom odnosu i da morate nešto plaćati? A zato nije suludo. I ko će meni u mom stanu diktirati kako ću se ja grijati i šta ću raditi u stanu? Pa mene ne zanima, jer postoje istospolni brakovi i brakovi različitih spola. Šta mene briga šta neko radi u 4 zida, bitno je da mene ne dira, razumijete? Tako i toplanu ne treba brigati ako ja nju ne želim. Ne moram me čak ni reći zašto ne želim. Razumijete? Ako bude dobro, ja ću i prihvatiti. Ako budu uvjeti dobri, zašto ne? Danas sutra možda se ja vratim u sustav toplane. Ako se poprave sa cijenom i sa kvalitetom usluge. A ne sada, gledajte šta rade ljudima. Treba li snagu onda plaćati ili ne treba plaćati? Ne treba. Ako ste izdvojili. A što kaže zakon? Što kaže zakon? Pa zakon jasno kaže. Pa ja sam vam sad rekao, njihov pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju jasno kaže od čega se sastoji ukupna cijena toplinske energije. Znači, ukupna cijena se sastoji i od energije i od snage, razumijete? Ako vas je zakonodavac oslobodio ukupne cijene, onda zasigurno ne morate taj dio cijene plaćati. A to toplana traži da plaćate. Okay. Kako bi se vi osjećali kad bi, recimo, kupite, ne znam koji auto vozite, imate auto, nemate? Nije to bitno kako bi se osjećao u hipotetskim situacijama. Bitno je što kaže zakon i što je moguće provesti na lokalnoj razini s obzirom na okvire zakonodavne i koje kakve druge u kojima djelujemo. Ne? Ma zakon je tu jasan. Zakon je jasan, samo šta ga oni tumače na svoj način. Razumijete? A i vi tumačite na svoj način. A ne ja, svi sudovi su to rekli, i Vrhovni sud i Ustavni sud je rekao. Ali direktor toplana ima svoju viziju. On će još dalje voditi na Vrhovni sud, sudove i troši novce građana Karlovca. Sve su zakoni, svi županijski sudovi u Hrvatskoj su rekli da kupac koji se izdvoji ne mora toplani plaćati ništa. Čak ima jedan članak, mislim da je 3 stavak 2 točka 14 Zakona o tržištu toplinske energije koji tumači pojedine izraze u zakonu, gdje piše za krajnji kupac, piše da je to fizička ili pravna osoba koja kupuje toplinsku energiju od kupca toplinske energije na osnovu obračuna. Što to znači? Ako ja više ne kupujem toplinsku energiju, ne mogu biti krajnji kupac. A oni tvrde da svejedno jesi krajnji kupac iako ne sudjeluješ u potrošnji toplinske energije. Što to nije suludo. Okay. Ne kažem ja, što kaže Mandić, da ja tumačim zakone na svoj način. Ne, to sudovi kažu sve. Ja samo ponavljam što sudovi kažu u svojim presudama. Razumijete? Samo to. Ako je već tako, ako toplana gubi spor za sporom, zašto mislite da inzistira na tim svojim stavovima? Pa ne znam. Pa to ja pitam sve vreme na gradskom vijeću, samo šta sa tog gradskog vijeća neće naši listovi karlovački ne prenose to ništa. Građani Karlovca to ne znaju da ja pitam. Jedino onaj ko gleda YouTube kanal i ko sluša Radio Karlovac to čuje. A u masu puta me predsjednik gradskog vijeća prekida, ne da mi do kraja da završim govor, tako da građani baš ne mogu puno toga ne čuti. Razumijete? To meni nije jasno, zato ja cijelo vrijeme tvrdim da je te novce trebalo pametnije uložiti. Onaj ko ne troši ne mora ništa ni platiti. To je svakom normalnom čovjekom jasno i tako bi trebali direktor toplane biti jasno. Ne znam iz kojeg razloga nije jasno i koga nagovara. Evo, tako je, ne znam je se sjećate, davne 2014. gospodin Mandić bio direktor gimnazije. I lijepo je gospodin Mandić je gimnaziju odvojio od gradske toplane i u jednom intervjuu je rekao doslovce ovako. Matematika je jasna. Prošle godine u studenom smo platili 55.000 kuna grijanje, ove godine u studenom grijanje nas je došlo 11.000 kuna, znači 5 puta jeftinije. A zašto taj gospodin nije socijalno svješten prema građanima Karlovca? Ako su građani Karlovca našli jeftiniji način grijanja, pa zašto mu ne damo da se grije na jeftiniji način? Razumijete? Kako tu nije osvješten kad je došao na mjesto gradonačelnika? A u biti bi trebao voditi brigu o svojim građanima, a ne vodi brigu kako će napuniti stranačke džepove i napravi plavu kuću.
Razumijete? U tome je problem. Mislite na sjedište Hrvatske demokratske zajednice u Zvijezdi? Da, ja mislim da bi bilo krajnje vrijeme da gospodin Mandić podnese građanima Karlovca kompletnu dokumentaciju od kupnje te starog objekta do rušenja, do izrade novog, koliko je to koštalo i ko je to platio i koje su firme to radile i da li su te firme koje su radile tu plavu kuću, da li su radile sa drugim gradskim firmama, da se lova pretakala iz jedne firme u drugu. Nema li on tu obavezu prema tijelima HDZ-a i članstvu, a ne prema građanima? Građanima, tijela HDZ-a, pa neće tijela HDZ-a to nikome reći. Ko je dao kakva sredstva i na osnovu čega su oni to napravili, ko je to platio, razumijete? Jednim dijelom sigurno se platilo iz viška u gradskim firmama, pogotovo iz viška od vodovoda koji ostvaruje strašan profit na fiksnim dijelovima za vodu, koju ne bi smio naplaćivati tako skupo. Te fiksne dijelove za koju građani ne dobivaju nikakvu protuuslugu. Što nije čudno, mislim. Čekajte, sad ste rekli da od ekstra profita vodovode kanalizacije izgrađena kuća HDZ. Jednim dijelom sigurno, ja sumnjam u to. Postoji opravdana sumnja da je. Jer pazite, skupiti 16 milijuna kuna od fiksnih dijelova računa za koje građani ne dobivaju nikakvu protuuslugu, a bruto plaće radnika su 14 i nešto milijuna kuna. Znači, samo na fiksnim dijelovima vodovoda je ostalo 2 milijuna kuna. A gdje još prodaje vode, odvodnje i pročišćavanje? A sva ta javna poduzeća koja daje usluge građana bi trebali raditi na granici rentabiliteta, ne s tako velikom dobiti. Uz njihovo megalomansko trošenje i izbacivanje novaca i zapošljavanje raznih, što sam rekao već gospodinu Mandiću, nosioca spomenica, pomoćnika nosioca spomenica i čuvara pečata, oni i dalje imaju višak. Samo kud taj višak ode, to građani bi trebali znati. I da se taj gospodin Mandić, gradonačelnik, da se nije zapitao da je ta usluga preskupa građanima, da proba smanjiti uslugu, jer malo koji grad u Hrvatskoj ima 3 fiksna dijela, je po zakonu čak i zakon mu ne daje mogućnost da ima 3 fiksna dijela. Ima uredba jedna vlade o najnižoj cijeni vodnih usluga koja je u članku 7 gdje fino stoji od čega se sastoji račun za vodne usluge. I lijepo piše od vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja. Jedino se zasebno iskazuje fiksni i varijabilni dio za odvodnju. Nigdje ne stoji da se za vodoopskrbu, nigdje ne stoji da se za odvodnju i za pročišćavanje iskazuje fiksni i varijabilni dio. Znači, što je logički, jer taj fiksni dio se nekada zvalo održavanje sustava i bilo je samo jedno održavanje sustava. Jer to je jedno poduzeće, pa ne može to jedno poduzeće ima 3 održavanja sustava. Nisu to 3 poduzeća, razumijete? Tu oni varaju građane Karlovca. Evo, Zagrebački holding, ja sam ga zvao, kad sam ih pitao, kako oni nemaju? Pa veli, gospodine, mi smo jedno poduzeće, upravo što ja tvrdim. Mi imamo jedan fiksni dio, ne možemo imati 3 fiksna dijela. A zašto Karlovac ima? To je sve doneslo gradsko vijeće na čelu sa gospođom Murganićem i sa gospodinom Jelićem. Najprije 2010. godine. Damir Jelić nije bio član gradskog vijeća. Ko? Jelić. Ne, ja tad nisam bio. Sad, u zadnje 2 godine član gradskog vijeća. Ne, Jelić nije bio član gradskog vijeća. Nije Jelić, ali je gospođa Murganić bila predsjednik gradskog vijeća. Jelić je bio gradonačelnik. On je bio gradonačelnik, a gospođa Murganić predsjednik gradskog vijeća. I doneta odluka 2010. mislim da u srpnju, umjesto naknade za investicije, samo je preimenovala u naknadu za razvoj. A ta naknada za investicije je do tad bila 0,97 lipa po kubiku i odmah je skočila na 1,97, znači 103% gore. Da bi onda 2011. poskupila voda 16%, pa onda opet za nekoliko mjeseci za 18% i onda su uveli fiksni i varijabilni dio vode i odvodnje. Znači 2 nove usluge su uveli umjesto održavanja sustava. I da bi u konačnici 2012. uveli pročišćavanje, fiksni i varijabilni dio. Tako da od 4 stavke koliko su ljudi plaćali vodovodu, sada građani Karlovca plaćaju 7 stavaka. I još 3 stavke državne, tako da kubik vode, kad bi čovjek računao kubik vode koji je 3,98 kuna, u konačnici,
ako troši čovjek kubik vode, on njega košta na kraju 70 kuna. Evo vidite, onda je to, znači neki 600% su mu ove fiksne usluge skuplje od same potrošenog dijela koje potroši. Vi ste 2015. rekli da će gradska toplana propasti. Nisu vam se ostvarila predviđenja. Pa gledajte, propala bi da grad Karlovac nije silne novce već uložio. Treba zbrojiti samo koliko je grad Karlovac već u toplanu uložio novaca. Koliko je dao. Da kad bi to zbrojili koliko su to milijuni, propale bi. I da u principu ta naknada za razvoj, ne naknada za razvoj, za snaga, taj fiksni dio što građani plaćaju, to je u biti građani plaćaju njihov kredit. Davno bi oni propali, toga nema. Razumijete? A i pitanje je ovo. Evo, sad je ta investicija koja je trebala, dok je bila gospođa Fočić, direktorica, ona je najavljivala izmjenu cjevovoda, tad je to bilo neki 70 milijuna kuna. A sad je to već naraslo na 132 milijuna kuna. Mislim, kako? Najedanput sa 70 na 132 milijuna kuna. I sad, i sam direktor meni odgovara da će možda energija ostati ista cijena ili se malo smanji, tako energenti ne budu išli gore. A da će fiksni dio sigurno ići gore zbog ove velike investicije. I koja je to logika tog ulaganja? Da ulažeš u neki cjevovod, a unaprijed znaš da će usluga biti skuplja. A osim toga, ići mijenjati cjevovod, a ne dirati kotlovnicu koja je stara 50 godina, pa to graniči s ludilom, razumijete? Ako to meni graniči s onim da kao da čovjeku koji ima 90 godina, kao što sam rekao na gradskom vijeću, gospodinu Mandiću, čovjek od 90 godina mijenjate krvne žile, a srce mu na izdisaju. Evo, upravo to oni rade. Ako već rade, onda treba i kotlovnicu obnoviti, ne samo cjevovod. Jer toga nema ništa. Nije obnovljena prije 15 godina kad je plinoficirana. Ne, nije ništa obnovljeno. Samo je ugrađen plamenik i samo je data mogućnost da radi na plin i na mazut. Ništa drugo nije. Koto je ostao stari. To je koto, ja se samo bojim jedne jače zime. To je koto od 50 MW. Samo je na taj koto ugrađen plinski plamenik i on radi na plin. Samo jedan koto. Dok su ona dva druga kota na mazut. A taj kota od 50 MW, sad, s obzirom da je već 30-40% začepljeno cijevi na ekranu kotla, njemu je kapacitet sada 30-40% smanjen. Tako da taj kotao, recimo da je zima sa -10, -15, ne bi sam mogao grijati građane Karlovca. Znači morali bi uključivati ove pomoćne kotlove i onda bi na mazutu vozili. Gdje je sad ta ekološka osviještenost gospodina Klobučara, kad meni prebacuje da ja nisam uopće za toplu vodu? Jesam ja za toplu vodu, ali nemojte gospodine Klobučar mazati ljudima oči i raditi, ne samo da rade ražanj, a zec je šumi, nego zec još nije ni začet, razumijete? U tome je problem. Treba najprije osposobiti kotlovnicu i će se dogodit će se jedne zime da će nastati kolaps, da ljudi neće se moći grijati. Jer će kotlovi riknuti i neće biti grijanje u Karlovcu. Oni kotlove samo krpaju, samo šamot mijenjaju, čepe cijevi, apsolutno ništa ne obnavljaju kotlove. A vi sami znate šta se na plinu dogodilo, da je tu bilo kriminala i svega, da je mene za to kad sam ja tu, vama sam dao konkretno izjavu, da je tu zamračeno najmanje 1,5 milijuna kuna od investicije od 5 milijuna kuna i da me je bivši direktor Mejašić tužio za klevetu i to je izgubio. I gdje je lijepo u presudi je navedeno da sam ja u postupku dokazao da je toplana tim poslom oštećena značajne novčane iznose. Gdje je sada DORH, gdje je gospodin Jelić, kome sam isto tu presudu stavio na stolu. U to vrijeme mu čak Mejašić bio i u nadzornom odboru toplane. Razumijete? Ja sam u krajnjem slučaju smijenjen zbog toga što sam otkrio 2007. kriminal u toplani. Kad sam htio toplani napraviti nešto, nisu mi dali. Kad sam počeo čačkati, kad sam malo zagrebao s površine, nisam puno grebao. Puno tog sam otkrio, razumijete? Ali za 3 tjedna sam bio smijenjen. Jednu stvar. Ja sam skužio jednu. Bolje se vama ne zamjeriti. Od kad su vas smijenili s mjesta direktora toplane, do dana, to je bilo u 2007. godine, do dana današnjeg, vi kao pitbull zagrizete i ne puštate tu temu. Ne, krivo vi mene svačate uopće, gledajte. Ja to isključivo radim za dobrobit građana Karlovca. Razumijete? Nastojim tu toplanu dovesti u red i da građani Karlovca imaju sigurnu, kvalitetnu i jeftinu uslugu. Razumijete?
A ovim načinom rada, oni se ništa u načinu rada nisu promijenili. Jedino koji u toj toplani rade jesu ti dečki, samo oni ne mogu doći do izražaja. Oni njima daju krpače da rade neke sitne poslove, ovi monteri, a kad dođu u investicije, onda se daje kooperantima, zna se zbog čega se daje kooperantima da rade. Da bi se cijena digla duplo gore i da bi se podijelila neka lova. Jer kako sad opravdati ovu investiciju cjevovoda, izmjena cjevovoda koja će koštati navodno 132 milijuna kuna, evo, ovo je vijest sa TV Trenda, Turenska obilaznica košta 150 milijuna kuna. Sad vi usporedite, vagnite ta dva posla. Turensku obilaznicu 150 milijuna kuna, a cjevovod toplane 132 milijuna kuna. Pa to je smiješno, uopće o tome raspravljati i razgovarati, razumijete? Što nije tako. Okay. Razumijete? Pa, to kažem, nisam ja ništa protiv toplane, dapače. Ja se sutra vratim u toplanu ako oni meni stave cijenu koja je bila za moj dvosobni stan 400 kuna mjesečno i da ne ide gore, ja bi se sutra priključio na toplanu. I bio bi njihov korisnik, razumijete? A ne sada, evo sad što ljudima rade, evo baš me Tomislav Kuhar, vi ga dobro znate, isto aktivista, jedan stariji koji se čovjek imao koronu i stalno je u kući, ne izlazi van. Zove me, veli, gle, pa daj šta ću s tom toplanom, veli, ujutro je -2, veli, popodne 3 zrake sunca, iziđu, oni ugase kotlove, ne griju uopće popodne. A sezona grijanja je u tijeku. Oni ne griju, oni ugase kotlove, vani 12 stupnjeva. Oni moraju sustav imati pod naponom non stop. Što bi se dogodilo da recimo Elektra smanji napon na 180 volti, a ne na 220? Koji bi uređaj radio? Niti jedan. Oni nemaju šta smanjivati temperaturu vode. Temperatura vode mora biti stalna, a ja ću si otvoriti koliko ja hoću. I toliko ću potrošiti. Koliko se grijem, toliko ću i platiti. Razumijete? Tome je problem. Niko nije a priori protiv toplane. Zašto? Da pače. Ako mogu poslovati, neka posluju, ali ovakvim načinom, gledajte, kad bi zbrojili novce koje je toplana uložila, koju je grad uložio u oba dvije toplane, došli bi do cijene kompletnog cjevovoda i kompletne nove toplane, šta su spiskali i bacili u zemlju, razumijete? Ok, u ovoj seriji intervjua pitam uvijek ljude koje su 3 najveća problema Karlovca i 3 rješenja. Vas ne moram ni pitati, očito je toplana jedan od... Ne toplana, ne, gledajte, ja bi akcent nabacio ne samo na toplanu, nego na sva gradska poduzeća. Tu treba kompletnu reviziju poslovanja svih gradskih poduzeća napraviti. Rekao sam, tu se sve i sva zapošljavalo. I pogotovo recimo ovo zadnje vrijeme što sam ja uočio što grad Karlovac radi uz pomoć tvrtke Mladost. Recimo to parkirna mjesta su zlatna koka za Karlovac u biti. I tu grad Karlovac može dobro dobiti ostvariti. Međutim, sklopio je grad Karlovac ugovor sa tvrtkom Mladost i pošto imaju većinu na zadnjoj sjednici je, iako su ugovorno bili dužni plaćati 1 milijun kuna, po meni to trebalo biti barem 3 milijuna kuna, je toliko to vredi, toliko se na javnoj dražbi može dobiti 3 milijuna kuna. Niti 1 milijun kuna nisu platili. Trebali su platiti prvu ratu 31.3., drugu ratu 30.6., treću 30.9., četvrtu 30.12. S time da su bili... 1 milijun kuna za što? Zato što im je grad povjerio naplatu parkiranja. I kao za tu... koncesiju? Molim? To je to kao koncesiju, da, neki tip koncesije u biti. A je ugovor, to nije koncesija nego ugovor. Ugovor o davanju u zakup javnih prometnih površina i naplatu i održavanje. Evo, to je obaveza po ugovoru bila 1 milijun kuna, međutim, gradsko vijeće, bez obzira što sam se ja protivio, je doneslo odluku da se njima oprosti tih 1 milijun kuna za 2020. I pazite ovo, unaprijed za 2021. Ja lijepo pitam gospodine gradonačelniče, dajte vi mene recite koja je svrha tog ugovora, ako ga unaprijed oslobodite. Čemu taj ugovor uopće je na snazi? Pa zašto ga ne raskinete? A osim toga, morali ste ga, kad prvu ratu niste platili, morali ste ili angažirati ovu zadužnicu ili skinuti ugovor. Kad nisu platili prvu ratu. Vi ste čekali do kraja godine da oni napišu zamolbu da ih oslobodite, a gdje su novci? I tu je matematika vrlo jasna. Ja sam grubu matematiku bacio da otprilike mogu uprihoditi između 12 i 14 milijuna kuna od parkirnih mjesta. Što od naplate na automatima, što od godišnjih karata, što od rezerviranih parkirnih mjesta. Od 12 do 14 milijuna. Gdje su, gospodine Bakiću, pare? Ajde, recite mi. Gdje su ti novci? Od mene sigurno.
Kud su otišli? Očigledno da je ta mladost, da su oni nanjušili lijepo, da je to lijepi bankomat karlovačkom HDZ-u. Razumite? Jer tu je keš, svaki dan se keš tu uzima. A keš više nama nego državi, razumijete? Zato sam i tu sam na sjednici pozivao i DORH i Poreznu upravu da naprave analizu, kompletnu analizu poslovanja tvrtke Mladost i grada Karlovca. Tim više što je tu grad Karlovac oštećen. To je kazneno djelo, razumijete? Tu se je moglo dobiti 3 milijuna kuna. Dobro, imate li vi dokaze za ovo što tvrdite? Molim? Imate li dokaze za ovo što tvrdite? DORH je taj koji bi trebao tvrditi te dokaze, razumijete? Pa evo vam računice, 1200 parkirnih mjesta ima u gradu Karlovcu, 1290. Puta 5 kuna, puta 3456 sati. I računamo, to je neki 22 milijuna kuna, računamo da je minimalno 50% taj parking korišten, što je samo više. To je 12 milijuna kuna. A oni prikažu 3 milijuna kuna ili 3 nešto godišnje. Razumijete? Gdje je ostali 9 milijuna kuna? To je vrlo lako ustanoviti. Kako recimo ta porezna uprava, gledajte, kad nekom kafiću padne promet, uzmimo kafić, imao je promet recimo 3000 kuna dnevno, sad ima 1000 kuna ili 500. Automatski evo njih s porezne kontrolu, da vide kako to. To se da ustanoviti, samo treba kontrolirati. Ali šta ćete vi kad su oni svi umreženi? Razumijete? To je jedini način da se neka kaznena prijava podigne, ali ovako zvat DORH i Porezna uprava niko neće doći. Jer meni je nevjerovatno da DORH i Porezna uprava nisu slušali i nisu čule recimo te sjednice preko YouTube-a ili preko Radio Karlovac. Neko je mogao čuti to. Jer preko Karlovačkog tjednika ne mogu čuti. Jer Karlovački tjednik to uopće nije objavio u novinama svojim. Zašto mislite da bi itko pratio sjednice gradskog vijeća? Molim? Zašto mislite da bi itko pratio sjednice gradskog vijeća? Gledajte, a šta bi DORH trebao raditi nego to? Pa DORH treba imati uho ko slonić Tonić i slušati. Šta se priča okolo i šta se radi. Kad nije tako. Razumijete? Okay. Pa da. To je njegov posao. Dobro, koliko ste rekli da je Mladost uprihodila od tog parkiranja službeno? Koliko sam ja čuo, da još nije bio završni račun, ali po priči da će oko 3 milijuna i 800 valjda ubrati od parkirnih mjesta. A tvrdite da bi trebalo 12 najmanje? Sigurno 12. Da. Fale. A u krajnjem slučaju, gledajte, ako tamo da je tako loša situacija, a to je sklapanje štetnog ugovora, zašto nije da skinuo ugovor i dao nekom drugom? Gdje bi grad Karlovac dobio 3 milijuna kuna i gdje bi onda mogao penzionerima za uskrsnicu dati 300-400 kuna. Ovako nema od čega dati, jer mu je sve pojela Mladost, razumijete, i ko zna kud je to otišlo. Kud su ti novci otišli. To treba sve ispitati, razumijete, jer to je isključivo nanošenje štete gradu Karlovcu. Jer se na tržištu se cijena može dobiti 3 milijuna kuna za ta parkirna mjesta. A zašto se daje nekom za badave, a ne 3 milijuna kuna, znači štetio se proračun grada Karlovca za 3 milijuna kuna. Dobro, po vašem rezoniranju, koliko ja sad shvaćam, vodstvo Mladosti je ili nesposobno ili nepošteno. Ili treće, u kombinaciji je to dvoje. Čujte, ima svega da tu. Svega. Ne treba pričati. Da, još sam zaboravio reći, obavezno bi išli ponovo u kontrolu diploma. Obavezno, to kad ste me piknuli za Mladost. Kontrola diploma se mora obaviti. I mi smo iz Živog zida u nekoliko navrata tražili gospodina Mandića da se izvrši kontrola diploma. Jer ja znam sigurno da je direktor Mladosti bio čak osuđen zbog te diplome. Osuđen. Dobro, nećemo u to, ali samo mi nije jasno kako je ponovo završio fakultet. Ja mislim da bi ja duže na plesni treša išao nego on fakultet što završio, razumijete? A možda vi niste talentirani za ples? A može biti, da možda mi duže treba da shvatim. Ko zna? Ne znam, možda mi neki ples bolje ide, drugi loše i tako. Ali u krajnjem slučaju, ako je tako loša situacija, zašto nije smijenio direktora Mladosti? Razumijete, ako nije mogao platiti. I ne samo, prvo bi ja tražio ostavku direktora. Znači nisi sposoban, imaš zlatna jaja tu, a ne daš ih iskoristiti. Ti si u minusu. A zna se koga i sve zaposluju i kakva radna mjesta ima u Mladosti. Šta sve oni plaćaju. Za neke ljude bi bilo
tamo, ne samo tamo, nego i još nekim gradskim firmama jeftinije da ne dolaze na posao, nego kad dođe na posao onda koriste službene aute i još troše, a ne rade ništa, razumijete? Tu treba reda napraviti u tim gradskim poduzećima. Razumijete? Ljudi da se zaposle delali bi, a ljudi nemaju što delati jer ih ima i previše, razumijete? Sve i svašta se zaposlilo. Oni nisu jadni krivi što su ih zaposlili, što su ih uhljebili, ali to je njihova glasačka mašinerija. Zato su oni tu došli. U tome je problem. Koje bi, osim vodoopskrbe i odvodnje i toplinarstva i parkinga, odnosno komunalnih tvrtki, koji bi još bili problemi koje biste istaknuli? Pa gledajte, čistoća je recimo što se tiče naprede za sada, tu je koči tužba jedna na Ustavnom sudu, već bi čistoća uvela fiksni dio, a ne može jer to još nije taj slučaj riješen. Znači čistoća ima namjeru uvesti fiksni dio, ali za sada je čistoća što se tiče naprede najpoštenija. Ima jednu stavku i znate koliko plaćate, razumijete? I ta stavka se ne mijenja, bar za sada. Ali nije napravila ništa čistoća u poboljšanju odvoza otpada. Direktor čistoće je obećavao pred 3 godine da će se odvoz otpada naplaćivati po potrošnji, po količini otpada. Međutim, 3 godine se nije maklo s mjesta, razumijete? Znači tu neke stvari treba poboljšati u čistoći. A da ne kažem u inkasatoru. Inkasator radi sve poslove, samo ne ono zašto je registriran. Pazite, kako se može dogoditi da jedan vodovod, jedna čistoća imaju svoje računovodstvo i financije, a inkasator im vrši naplatu računa. Onda nečega tu ne treba, razumijete? Ili preseliti sve inkasatoru, ili ostaviti u svom poduzeću, ili imate i računovodstvo i financije. Čemu služi u vodovodu računovodstvo i financije u čistoći ako im inkasator vrši naplatu računa? A inkasator je registriran i to je moj glavni posao, upravljanje zgradama. To treba raditi. A ne da se njegovi referenti vozikaju u Fiatu Doblo, koji je teretno vozilo. Ne znam zašto su kupili teretna vozila, kao da su neki obrtnici. Da se po jedan čovjek u teretnom vozilu voza po gradu i zuje okolo. Čemu? Kad nemaju ni jednog radnika koji nešto radi, razumijete, koji obrtnika, nego oni iznajmljuju obrtnike. Šta će njima tako vozilo onda? Da se takvim vozilima vozaju po gradu. To mi nije samo jasno. Znači, inkasator može ostati, zašto ne ostati? Ali da rade ono za šta su registrirani. A ne da vrše naplatu računa drugim firmama i da vode sudske postupke za vodovod. A vodovod ima i svoju pravnu službu. Razumijete? A gospođa Dejanović sa inkasatora vodi sudove za vodovod. Kakva je to logika? Ja to ne vidim logike nikako. Oprostite, ništa. To je van pameti svake. Nosite vi maske? Molim? Maske nosite li? Ja nosim masku. Ja vas ne vidim sad u maski. Šta će mi maska, sam doma. Šta će sam sebe zaraziti? Kako gledate na relativizaciju korone krize? Pa gledajte, ja još uvijek ne znam što bih vam rekao. Za sada se još ne namjeravam cijepiti, ali pošto je to zakonska obaveza, ja zakonsku obavezu poštivam, ja masku nosim. Tamo gdje je maska potrebna, ja nosim. Ja sam je u vijećnici nosio u gradu Karlovcu. Ja sam je imao. I to imam nekoliko lijepih maski, tako da šteta ih ne nosim. Neke vaše stranačke kolege su skeptičnije prema tome. A čujte, svako ima svoje mišljenje. Razumijete? Jer živimo u demokraciji, svako može raditi šta hoće, dok mu to zakon dozvoljava. Ja u to ne ulazim, kažem. Svako za sebe dozvoljavaju da ne nosi maske, ne? Ko? Maske ne, tada kad recimo, vi aludirate na gospodina Jarnevića, evo, recimo, tada nije bio na snazi da se nosi maska u zatvorenom prostoru, bila je ako se ne može osigurati razmak od 2 metra, a mi smo vijećnici mogli ne osigurati 2 metra, nego čak i 5 metara između vijećnika, tako da nije bilo zakonska obaveza da se njega tjera da nosi masku uopće. Kad je nastao onaj fajt sa gospodinom Fajtlom i njim, tu mi je gospodin Fajtl jako razočarao, ja sam njega smatrao gospodinom i to, i još uvijek stojim da je gospodin, da tomu nije trebalo da tako reagira. Biste li više htjeli biti zamjenik gradonačelnika Karlovca ili direktor toplane? Više zamjenik.
gradonačelnika. Više. Jer tu mogu puno više dati. Jer tu bi imamo onda pod kontrolom sva poduzeća gradska, ne samo to plano. Jer jako sam i dobro upoznao u ovih godina, znate, ovako u ovim analizama. Bili biste Iber direktor. Pa ne, pa gledajte, vi ste zaboravili, gospodin Bakić, da je jednom prilikom kad je gospodin Rogos prestao biti direktor, mislim, čistoće, i da ga je onda gospodin Jelić postavio za direktora grada. Gospodin Rogos je bio direktor grada, koliko se ja sjećam. Jedno kratko vrijeme, i onda je oporba napala gospodina Jelića da, kako je to sad izmislio, to radno mjesto direktora grada. Pa onda je gospodin Jelić govorio, pa šta bi vi htjeli, kaže, i Minhen ima direktora grada. A Minhen, hvala Bogu, ima stanovnika koji Hrvatska. Nema, Minhen ima 1,5 milijuna stanovnika. Samo toliko, dobro, ali ima puno. Ali uspoređivati Karlovac sa Minhenom, to kad nije malo suludo, nije. Pa ne znam. Svašta se može uspoređivati. Nego recite... A možda jedino se uspoređuje po danima piva sa Minhenom, to. Tako, sa Oktoberfestom, jedno se tako može uspoređivati. Što se tiče toga, Karlovac ima, vi ste izračunali u Živom zidu, 7.000 ljudi manje unazad 5 godina. Kako doskočiti tom problemu? Pa rekao sam, kažem to. Jednostavno dovesti u red ta gradska poduzeća i dati mogućnost svim tim mladima se zaposliti, ne samo stranački obojene ljude da se mogu zaposliti. Onaj koji je stručan, koji je sposoban, taj se treba, koji na natječaju prođe, a ne da se zaposli bez natječaja kako do sada rade gradske firme. Svi su oni zaposleni bez natječaja i mene samo zanima kako izgleda ta sistematizacija radnih mjesta u tim poduzećima. Jer tu se izmisle preko noći radno mjesto, pa ne vjerujem da su sistematizaciju uspjeli tako brzo promijeniti, razumijete? Da je problem doći do sistematizacije? Pa nije problem, ja mislim da bi je dali ako je ne bi krivotvorili, ne znam. Ako bi se zatražilo. Pa zato kažem da bi trebalo kompletnu analizu tih gradskih poduzeća napraviti i vidjeti šta sve tamo radi. Koje struke i čega... Kako gledate na ideju osnivanja holdinga? Pa ne, Karlovac je, mislim, premali grad da ima holding. Po meni je bolje da rade ova poduzeća svaka za sebe i da se drži svog posla. Samo što treba napraviti reda u tim poduzećima. Ljudi bi delali, samo da ih se lijepo ustroji, ljudi bi radili, sigurno. I niko ne treba dobiti otkaz, samo im treba naći adekvatno radno mjesto. Vi ste jedan od entuzijasta. Je vam priča nekada okolina vama bliski ljudi koji nisu politički aktivni, što ćete to u životu? Je vam nekada to kažu? Ovo što ja radim? Da. Mislite, ovo moja aktivnost oko Toplane, jel? Da. Pa ne, gledajte. Vi nemate nikakve financijske koristi od svega ovoga. Nemam nikakve. Samo imam problema i posla dosta oko toga. Gledajte, meni je jednostavno teško reći kad me čovjek upita da li mu mogu šta pomoći u vezi tog izdvajanja, u vezi te Toplane, meni je teško reći kad oni znaju da ja to znam. Teško mi je reći neću, razumijete? Zato ja to radim. A u ostalom ja se ne želim se zapustiti, ja sam u mirovini, razumijete, bilo bi mi predosadno doma da ništa ne radim. Ja imam ritam koji prije, ja se dižem svaki dan u 6:30, odem na kavicu, lijepo nadalje i onda tek vidim kako pojedinci idu na posao tek, mada je radno vrijeme već davno počelo, a ja sam prije njih već vani na kavi. Onda lijepo gledam sve, pa sve vidim. To vi ste na pojedince iz javnih firmi, ne? A iz javnih firmi, da, to je. I kako se lijepo vozaju sa autima po gradu, kako idu u kafići za vrijeme radnog vremena i tako. Puno ja njih sretim. Tako. Vidite, to me treba stati kraj, to treba sasjeći u korijenu. Takve stvari, jer ako imaš plaću i solidnu plaću, i onda trebaš nešto dati za te novce što si dobio, jel tako? Ok. Ništa, hvala vam na razgovoru i sretno na izborima. Hvala lijepo. Doviđenja. Živjeli.